Ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwira ko Kinshasa yateguye ubundi buryo bwo kurwanya M23 yifashishije amadini nk'uko bituruka muri Kongo. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwateguye gahunda igamije kugaragaza M23 nk'umutwe wibasiye abaturage muri teritwari ya Nyiragongo, Rucuru na Masisi ikoresheje amadini. Ni mu gihe ko M23 yo ikomeje imirwano n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ifatanyije n'indi mitwe itandukanye mo na FDLR yiganjemo abase bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Intego ifite nuko igomba gufata imijyi itandukanye iri mu mujyi wa Goma ndetse no kuba yafata umujyi mukuru wa Kinshasa. Nyuma yo gushinja M23 kwica abasivile mu gace ka Kishishe, kuri ubu guverinoma ya RDC yateguye gahunda yo gusabira misa abaturage ivuga ko bishwe na M23 muri teritwari ya Nyiragongo, Masisi na Rucuru kuva uyu mutwe wakongera kubura imirwano mu mpera z'umwaka wa 2021. Ni gahunda izatangirira mu mujyi wa Goma ejo ku 27 Nyakanga 2023 muri paruwasi ya Saint-Esprit, aho abatuye umujyi bari gushishikarizwa kwitabira iyo misa ku bwinshi. Amakuru dukesha imboni ya Rwanda Tribune iherereye mu mujyi wa Goma avuga ko iki gikorwa kizakomereza no mu bindi bice bigize intara Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo kugaragariza amahanga ko M23 ari umutwe wishe abaturage benshi cyane. Guverinoma ya RDC ngo irifuza ko abayobozi ba M23 batangira gukurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga nyuma yo kugaragaza ko uyu mutwe ukora ibyaha by'intambara byibasira abaturage binyuze mu gusabira za misa abaguye mu mirwano, ariko bikagaragazwa ko ari M23 yabishe. Aya makuru akomeza avuga ko ikigamijwe ari ugusiga icyasha M23 ku ruhando mpuzamahanga mu rwego rwo guca intege uyu mutwe bamaze igihe bahanganye. Mu kiganiro aheruka kugirana na Rwanda Tribune, umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike Canisius Munyarugero yavuze ko M23 itajya yibasira abaturage nk'uko guverinoma ya RDC ibishinja. Canisius Munyarugero yakomeje avuga ko uduce M23 igezemo harangwa n'umutekano usesuye, ahubwo ko imitwe nka FDLR, Nyatura na Maimai ifatanya na FARDC ariyo ikunze kwica abaturage, gusahura imitungo yabo. Aho igeze hose guverinoma RDC igahita ibyegeka kuri M23 kandi ivuga ko ababibasirwa cyane ni imitwe ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe bibasirwa ni imitwe ishyigikiwe na guverinoma ya Kongo, ndetse ko byatumye bamwe bahinduka impunzi mu bihugu byo mu karere n'ahandi ku isi. Mu yandi makuru mbabwire ko hamenyekanye impamvu Perezida Tshisekedi yanze kwitabira inama izahuza Uburusiya n'ibihugu bya Afurika. Perezida Felix Tshisekedi yafashe umwanzuro wo kutitabira inama izahuza abayobozi b'ibihugu bya Afurika n'Uburusiya iteganyijwe ku itariki 27 Nyakanga 2023 ikazabera mu mujyi wa St Petersburg. Ni icyemezo Perezida Tshisekedi yafashe ku mugoroba ku itariki 24 Nyakanga 2023 habura iminsi 3 gusa kugira ngo iyi nama itangire. Perezida Felix Tshisekedi yirinze kugira byinshi cyane atangaza kuri iki cyemezo yafashe, ahubwo avuga ko yahisemo kutitabira iyo nama igomba guhuza Uburusiya n'abayobozi b'ibihugu bya Afurika ku mpamvu ze bwite. Akomeje avuga ko uzamuhagararira muri iyo nama ari Jean Pierre Bemba, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo. N'iki rero kibyishe inyuma, ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo mu buryo butunguranye ngo kuko itsinda rigizwe n'abamubanziriza barimo n'abashinzwe umutekano we ryari ryatangiye urugendo ryerekeza mu Burusiya. Ku mugoroba ku itariki 23 Nyakanga 2023 ngo nibwo abajyanama Perezida Tshisekedi bamwegereye maze bamusaba kutitabira iyo nama kugira ngo bitazagongana n'indi nama y'umuryango wa Francophonie izabera Kinshasa ku itariki 28 Nyakanga, mu gihe y'Uburusiya igomba kuba ku itariki 27 Nyakanga 2023. Perezida Tshisekedi kandi ngo niwe uzavuga ijambo ryo gufungura imikino izahuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa bitewe nuko izabera mu gihugu cye, bityo akaba kandi yahisemo kwerekeza mu Burusiya kuterekeza mu Burusiya mu rwo kwanga kwiteranya n'abafaransa badacana uwaka n'Uburusiya muri ibi bihe. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko umwe mu begere Perezida Tshisekedi utashatse gushyira amazina ye hanze yahishuye impamvu nyamukuru yatumye Perezida Tshisekedi afata umwanzuro wo kutitabira inama ku munota wa nyuma. Ngo Perezida Tshisekedi yanze ko yarebwa ijisho ribi n'ibihugu by'uburengerazuba birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihanganye n'Uburusiya muri Ukraine. Ibi bibaye mu gihe Perezida Tshisekedi kandi yitabira inama iheruka guhuza Uburusiya n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika yabereye mu mwaka wa 2019, gusa icyo gihe intambara ya Ukraine n'Uburusiya ikaba itari yagatangira. Kugeza ubu kandi biravuga ko atari Perezida Tshisekedi gusa utazitabira inama
ngo kuko hari n'abandi baperezida bo ku mugabane wa Afurika batazitabira inama kubera igitutu bari gushyirwaho n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare yaraye asutse urusasu ku baturage bari baje gushyingura umwana we, yica abantu 13 barimo abana 9. Byatangajwe n'inzego z'igisirikare n'iz'ubutegetsi zaho byabereye mu cyaro cy'ahitwa Nyakova mu nkengero z'ikiyaga cya Albert muri province ya Ituri yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi w'igisirikare muri iyo ntara, Jules Ngongo, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri telefoni ko amatsinda y'abasirikare yatangiye gushakisha uwo mugabo kandi batangiye iperereza ku byabaye. Uwo mugabo utatangajwe izina ni umwe mu basirikare ba leta ya Kongo barwanira mu mazi. Umuyobozi w'agace byabereyemo, Oscar Baraka Mugwa, yemeje ko abantu 13 barimo abana 9 baguye muri ubwo bwicanyi, avuga ko uwo musirikare yari yarakajwe n'uko abaturage bari bagiye kumushyingurira umwana atarahagera. Umuherwe Elon Musk uherutse kugura urubuga rwa Twitter yatangaje ko ateganya guhindura ikimenyetso cy'inyoni cyari gisanzwe kiruranga agashyiraho ikinyuguti ya X. Iri ni ryo vugurura rikomeye azaba akoze kuri urubuga kuva ruguze miliyari 44 z'amadolari y'Amerika umwaka ushize. Nk'uko yakomeje kubyandika kuri urubuga uhereye saa 6 za nijoro hano muri Amerika, yavuze ko ateganya gukorera ivugurura uhereye ku wa mbere. Andi mavugurura aheruka gukora kuri urubuga yatumye abatari bake bamunenga ko ashobora gutuma abamamaza batongera kurugana nka mbere, ndetse n'ireme ryarwo nk'urubuga rutangirwaho ibitekerezo rikadohoka. Uyu muherwe aheruka guha akazi Linda Yaccarino wari umaze igihe akora muri NBC, ikigo gikomeye cyo muri Amerika kibumbiyemo ibindi bigo binyuranye bikora itumanaho, itangazamakuru n'imyidagaduro. Yamugize umuyobozi mukuru w'urubuga rwa Twitter mu rwego rwo kwigarurira abamamaza bari baraciwe intege n'izo mpinduka. Kuva Elon Musk aguze urubuga rwa Twitter, abatari bake bahise baruvaho banga ko impinduka zarukoraho zabangamira ubucuruzi bwabo. Uko akane yatangaje ko hari abagarutse ariko ntiyabisobanura mu buryo burambuye. Washington, ijwi rya Amerika. Abaganga bo muri Israel batangaje ko bashoboye gushyira kuma kunganira imikorere y'umutima muri Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kuri iki cyumweru. Biteganijwe ko ashobora kuva mu bitaro uyu munsi. Netanyahu ufite imyaka 73 y'amavuko yagize ikibazo cy'ubuke bw'amazi mu mubiri we mu cyumweru gishize, bituma bamushyiramo icyuma gikurikiranira hafi imikorere y'umutima we. Ibibazo bireba ubuzima bwe bije mu gihe Israel ishobora kuba mu myigaragambyo ikomeye kubera gahunda ya leta yo kuvugurura inzego z'ubutabera muri icyo gihugu. Biteganijwe ko kuri uyu wa mbere ari bwo bari butore bwa nyuma ku byerekeye ivugurura ry'izi nzego. Netanyahu n'aba yasezerewe mu bitaro birashoboka ko yakwitabira amatora yo ku wa mbere. Inama y'abaminisitiri yari yateganijwe ku cyumweru yasubitswe. Ivugururwa ry'inzego z'ubutabera rigomba gutorerwa harimo kugabanya ububasha bw'urukiko rw'ikirenga. Iki gitekerezo cyateye kutumvikana hagati y'abaturage ba Israel, kinatera impungenge ibihugu byinshi by'inshuti zayo. Mu Bugiriki, abakora ubutabazi bashoboye guhungisha abantu 19,000 bari bibasiwe n'inkongi y'umuriro imaze iminsi 6 yadutse mu bice 3 bitandukanye by'igihugu. Ibyo byatangajwe n'inzego z'ubutegetsi muri icyo gihugu. Minisiteri ishinzwe ihindagurika ry'ibihe no kurengera abaturage yavuze ko yari wo mubare munini w'abaturage bahungishijwe umuriro muri iki gihugu. Polisi yavuze ko abagera ku 16,000 bahungishijwe hakoreshejwe indege, naho abandi 3,000 bagahungishwa banyuze mu mato. Bose uko bari bakuwe mu byaro 12 no mu mahoteli atandukanye, nta wari ufite ubushye buturutse kuri uwo muriro. 6 muri bo babanje kujyanwa mu bitaro bafite ikibazo cyo guhumeka, nyuma baza gusezererwa. Kuri iki cyumweru abategetsi batangaje ko abakozi 266 bazimya umuriro n'imodoka zifashishwa mu kuwuzimya zigera kuri 49 bari basanzwe bahanganye n'iyo nkongi, bunganiwe n'indege za kajugujugu zikoreshwa mu kuzimya umuriro. Indege 7 muri izo ni iz'Ubugiriki, 2 ni izo muri Turukiya, indi 1 niyo muri Korwasi. Biteganijwe ko uyu munsi izindi modoka 15 zizimya umuriro ziri bwiyongere kuzari zisanzwe. Mu karere k'imisozi ka Rhodes, aho uyu muriro wiganje, abawuzimya bahanganye no kuwukumira ngo utagera mu ishyamba ry'inzitane riri hafi aho. Nubwo umuyaga wagabanutse, buri kanya urahindura icyerekezo kandi ubushyuhe bwazamutse kugeza kuri -38°C. Mu Buhinde, abakora ibikorwa by'ubutabazi babarirwa mu magana babonye imirambo 29 bagwiriwe n'inkangu yatewe n'imvura nyinshi. Inzego z'ubutegetsi zemeje amakuru ziravuga ko bari bamaze iminsi 4 bashakisha ababa bakiri bazima.
abagera kuri 78 kugeza ubu ntibaraboneka kuva kuwa gatatu nijoro ubwo inkangu yabagwiraga mu cyaro cyahitwa Irshalwadi mu karere ka Raigad mu birometero 50 uvuye mu Mumbai umurwa mukuru w'intara ya Maharashtra. Abategetsi baravuga ko byibuze inzu 17 muri 48 ziri muri icyo cyaro zagwiriwe n'inkangu. Abakora ubutabazi barifashisha ibikoresho gakondo nk'ibitiyo n'ibibando. Deepak Avad ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutabara abagezweho n'ibiza yatangaje ko ibikoresho bikomeye bisanzwe byifashishwa nk'imodoka zabigenewe zifasha mu gusunika no gutaburura zananiwe kugera muri icyo cyaro kubera imihanda idatunganye n'ubutaka bwahirimye buhazengurutse. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri wayishatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri @voa radiyo yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Mu biyaga bigari duhere mu Burundi, aho abahinzi b'ibiti bivamo amavuta y'amamesa mu ntara ya Nyanza-Lac na Rumonge bishimiye igihingwa gishya cyitwa patchouli batera mu mirima yabo kikabafasha kurinda umusaruro. Ariko igiciro ku kiro cya patchouli kiracyari gito. Inkuru ya radiyo ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tugezweho na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Intara y'Imbo na cane mu makomine ya Rumonge na Nyanza-Lac abahaba benshi batunzwe n'uburimyi bw'ibigazi. Abo hambere mu matongo nka yose wasanga ateyemwo ibigazi, bikaba ari navyo byatunga umuryango kuko atakindi barima. Nyanitongo yahitamwo kurikotesha bakamuha amahera icarimwe